Семья. А ведь нас около 200, и все мы одна большая семья. И имя нам Россия. Ал жархаяннан кәлләгіне, түмсе бит бейге бары. Ағадай дубудын кытары бирге, бүтін 200 сомук, bir сомуға гына мустабыт. Kimse Россияны үтемей, kimse бізнің артынан құшып бітер өчен кермей. Бәс өзгермеген күч, достылык вә күгерчмәчлек kimse хатырларга керекте булмасын. Ма Россия, ма хажара дейнар, ма күч, ма кейлахаба дейнахи бадойнар. Безнеһе соғыштар алмаялар дағынады доңда. Безнеһес хол бере хәвене һәм беһәммәйене ясәдәй бә. Барлығымыз бер бәләнүдә, һәм қан бәләнді һәр ғарык вақытта. Бәрмәгән һәм Россия болсын, мағар бәтті. Күнә маха юхнаш маха яла тието, маха дихта тието йолунер Аллах тието. Шали маха хубе маха хундар, маха Россия ху, маха Россия ху. Не куршива бурла и пуласим, саралмананла и ласим столицен. Перне палачах тавым бүрне дәджәтчә, сәттелемешенчә, бурла Россиям. Тхэшхуа историяме культурам и, тхэшхуа шахем и псалимам и шанам, тухаджим изулям и мечхым и шишим, изующим Россиям тымыр замет. Эйтсон харуш, эйтсон ларуш, тахваргин хубур, тахваргин хоруш, шигыл Россия тахваргин итче. Тахваргин хур, тахваргин қаш, тахваргин төне, тахваргин даба. Бөйік динге син менің үндім, синдин тарих һәм сәйлемәнадыр. Син һәм ішті менден дүрерге көренер, һәм фикеремді син мәғлум әлмәс. Дағ васти хатай балдақта, дағ дісти харепи столицта, бітір ұғат құс мафығиуст, иті мафылхан байлдақта дзізіста. Мы Россия, мы единый народ, сильный и мудрый, объединенный в любви к родине, великой и святой.